Para ter mais novidades, seja inscrito. Blog Fecha Televisão. Wetu wa blog Fecha Televisão kwenda tuvantu kwa kuzumu ne tuninzumu wakunigere bwana ndiposte kule ku TikTok video vyake vile inamuja kama Top Town na Mutaiga Link. Ngore kenge wako Paulo video wa maswali la nkubaloye bai maswali lako bwana ndapata majibu kupitia mu blog Fecha Televisão kana maana wetu tuninzumu wakunigere na video vya postaride mwashani vave pa Mutaiga Link na muja kama Top Town. É aqui no blog Fecha Televisão, onde tem tudo cultura tradicional. Não perca novidades. Seja inscrito no blog Fecha Televisão. Estamos contigo. Fecha Televisão. Para ter umas novidades, seja inscrito. Halota nangu tendi makango hata mukango papata mwiko meni kulula kungugwia ni mweni nungu nguveri numutega limpo kunkono kwangu ni nkumona wakunigera wako kinga mshabika ambao ufuatilia maneno Cabo Delgado na muziki Cabo Delgado kupitia mu blog Fecha Televisão. Ngora kinga maswali na kuva loi na meni ne mwasha nije kama Top Town bwana anavashinu uja kama ijane wakala ashitenda back to back novidade kujera muda woe bai pagwamu ne pakota upata ukweli kala mana mwene andivalanganga kupitia freestyle mbamba tangodoni muziki ni yangalala ulekana kusimulia shonde Taiga Limpu shangu pakola mashabika pati pigwilia nijana jazama tangu daya maboko una tangu komeza watoto nijana jazama tangu daya maboko una tangu komeza wabulala watoto wana wazela una tangu denda kibabe wanangu wazela una tangu denda uminijana jagama tangu daya maboko una tangu komeza wabulala watoto na jaga tangu daya maboko tingutende kiubabe tukuka na mwendo tunabashinu kenga kwari kobe tuveli na speed kenga kwari puma bangusha manga ya kama mapalapanda nelo ni kuvuma hapari wakunguji ide kunyuma ndika injila nangu sawasawa kenga kwa kiyama wadio kunelo vana kwama chalola mwashi na mkuchanila mashabiki kumalarika kwangu nangu akuvekwa shina madi nishikandianga mautu vadio kuvaikali fashimbedi shawena hakuma ime kuna shakasha unuone vya kwashi mwe vitandeki kenga kwari nchasha Taiga Limpu tuveli pamunelo tunkuhakikisha tunkutenda vyo vyambone waku Nigeria aber 9 tuve kamili domana nelo tunkutaja mavoko tunkutumila mabepa makota tankugesha tanguzaga mabeza una makota tanguke namanijana jagama tangudaya mavoko una tangomesha wakusinga wanoko na bai shinava shamboni ne wako ambaye ula video waipa kumwisho uka comment ne uvalanganga maone di wako ikaba kenga vandu vavira va indafai kutenda fit Fecha Televisão.